Dia nanti susah untuk kita foto, iha lorong ida ohin, kita tu reflekta pan na maroma melefuan, maybe sida kita tu habu rona na maroma melefuan, maita liga ita nefuan ba na maroma, ho itanya orasam, maita hamu tu orasam. Nai amine maroma, kita buat kami adora, kita buat kami sadere, kita buat kami serbi, iha amine moris larang ina batina. Ami fo obrigado agradece barang baita buat, tambah iha loron ide ohin, ami sebele dada is, to agora, tambah ita buatnya cuidado, ita buatnya acompanho. Nena maroma po se fo oportunidade dia kida mai ami, atau hamutu ke fating ida ne, poderona ita buatnya lia fuan santo. Ita buatnya Espiritu Santo dimina mai ami, yusi ami ne hanoi, ami ne fuan, ami ne tilun. Atau nene halapon hanoi atsira ne bema kia ami ne hanoi, ne bema glori ami be hanoi fatin selu. Babe ne maroma kameting ami ne fuan, atau nene ami ne tilun belemos, ami ne hanoi belemos, ami ne fuan belemos, atau pronto rona ita buatnya lia fuan santo. Dan jus ita buatnya Espiritu Santo polia mai ami ida ba ida. Atau nene aihan espiritual ida ne na fatin, a força ami ne clamar, ami ne isi mos precisa, ami ne clamar mos precisa. Nene ami ne moris ida na fatin, atau moris dia kriutan ia mundu rai ida ne beita buat fome ami. Ida ne makami busu la lori narang selu, lori na Jesus Kristus befuan moris, ami fo obrigado ba maroma pela le. Amen. Dia leitura ne bema kohen kita tu sudah memutuk makusi Galatia kapitulo versículo 1 to iha 1 makolia holian Indonesia hanya santir maine. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ini. Itu hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ida nemak baroma Tuhan. Irmão sira maka wadome usina Jesus Kristus. Karta ida nebema Paulus hakerek bai ia serana sira ia Galatia. Nebema kolia kona ba Jesus Kristus maksai nami hung no abut bai ema Kristão toma iha mundo. Jesus Kristus makanesang promesa ida nebe aman maromak foma iha mundo atu sarang ni ang tomak kodi mate no mate iha ikrus manano na ita ema hotu ninya moris nune ita laos mundo ninya mai be ita na Jesus Kristus ninya letura nebe maka ora dada ita tu reflek tai ita ninya moris ya ora sidane ya kapitulo sanuresin tolu to ya kapitulo sanuresin ne nya kolia kona ba ema ida nebema pronto ato sai hanesang foan toma kodi bele mana na soi ema barat ne moris ida nebema pronto ato fo oferta ni an toma kodi mundo ne hetan di verdade ne laos qualquer ema ida mas be ema ne bema hili ona husina maroma mak forasik nyawan Jesus Kristus mai mundo kodi manano na ita mundo ida ne liberta ona ita husi ita ne sala pecado botu none ita sira hotu ne bema tuir Jesus Kristus selalakon ita ne moris se moris hetan moris ne bema rohan lai. Irmão sira maka wadome sina Jesus Kristus. Hanesa ngema fiernai nebe maka dora bana maroma ita setau ita nya confiança toma pamaroma tamba ita hatene kata maroma mesa nai ba ita nune ita na fati ni espiritu nebe mak domina ita atula bele mon batentansang lihusi ita ne fia ho fe ukumfua maklei ida nebe vigora ona ba ita ema iha mundo toma lihusi Moisés profeta Moisés nebe maksimo iha fo Sinai odi hatutam ba ita usi tempo beala sira ulo tempo Abraham nia até agora ba ita ukumfuan ida ne atu sai hanesang ukumfuan ida ne bema kesi ita parla bele hala buat ne bema kontra nai maroma ni hakara ida nema ukumfuan ida ne be ia maroma ni ukumfuan ne bema domingo ita rona ia ukumfuan samulu mai beni habadak samulu sai barua de makanesan adomi nai maroma one fuang one larang toma one nai toma ko ida sibundo mak adomi emaselo anesang one anrasi quando que se fali ba ia promesa makanesang maroma halo ko Abraham ia tempo ne ba ema ida ne mak nai maroma kili no fikir atu sai ama bana sang toma na maroma kalau promesa bania kata kusikelo one rai moris fati kusikelo one fati nebe o iha one riku soin toma o se barai de nebe maka promete ba o rai de nebe mak nakonu ho susube ho bani ben ida ne mak promesa ida maroma kalau ba Abraham ia tempo neba promesa ida tamak na maroma kalau iha Novo Testamento ba ita agora dadau Aksolok ba ema nebe maktuir Jesus Kristus
ida nema promessa boa teves, nema Roma halo, mai ita ema nebema cristão, fiar adora ba Jesus, ida nema Jesus Kristus sosarasi, hone ising nebema foling karo, na mate ho di manan ita, soi ita, nune ita ne sosakotu hone foling nebema karo teves pun. Irmão, irmã Sira, makahodome sina Jesus Kristus. Nune promessa nebema maroma foma ita, lihusine wan Jesus Kristus, kata, ema nebema fiar bana Jesus Kristus, mak nia sehetang salvação, nonia moris idane se moris bana fatin. Irmão, irmã Sira, ihanemos kolio kona ba fe mak ita sehetang salvação. Fe ba ema cristão, kata, tau ita ne fe esperança na fatin ba maroma, pode hatete kata nai maroma mak nai ba ita nai maroma ninia. Saya dah kita hasor kita ni moris lara, kita label hak fora, label hak hidup, tambah na Jesus hamutu ko ita. Irmão, irmã Sira, leitura idane, fohano yang fali ba ita hotu ni ne isolamento ne bemak iha, ita ne rai doben Timor Leste idane, ate fulan rua itolu ona mai dadau, halo ona ita lakon. Ita ne esperança, lakon ita ne fiar, lakon ita ne fe. Halo ita tunak doko, atau halai ses, kusi, nai maroma ni hanori. Mai be, hanesan ema fiar ba nai maroma, ita na fatin kumpri. Ba nai maroma ni dia fuan, maksai hanesan mata dalam, ba ita ne moris lorong balorong. Atau bele banati tuir nai maroma ni hanori, hanesan ada oras ne. Ita hotu ne bema Jesus Kristus, ita la saugati atu hetan moris ne bema ne maroma berpara banita. Irmão, irmã Sira, maka pada misioner Jesus Kristus, nune sabi ba ema cristão, iha ita ne moris lorong maktenti tau ba ne maroma. Seguando ita tau ba ne maroma, makita bele tau atau halo buat hotu kodi kontra nai maroma ne ukunfuan. Anesan sabi idane hanori me ema kristão toma kata kita kuda ita ne domi kari ita ne fe ba ema hotu hameting ita ne esperança atau nafatin ita duta ita ne moris idane iha mundu idane ho buat hotu ne bema nai maroma hanori me ita ikus liu nai maroma ni lefuan manita hotu kata na fatin taufia fe na esperança ba nai maroma kuda domi iha itanya fuan halo caridade ba ema hotu lihusi saja de maroma fobensa manita ko ida nema maroma ni lefuan ba ita iha loro ni depo amin.
há tempo e tratanis, e há tempo contente, mai bella bella lua, loro na jora, kusutulung maroma, orihe tamorisya, nai maroma brabuha, aloi nafa inyawa, nai najoko nai hamba, fungo dihamundu, mai bella liga fonda, lai maroma odiu, mai bella liga fonda, lai maroma odiu. Sidau ita tu taka na marama telefon santo dene maita awal sama. Na ida idetan ame baita buat me futer wa insan. Na marama tabuatnya dia fuang hawatan kari li ona. Na marama klahutu ihe idane. Ebe dia fuan idane senafatin dumina amene moris, senafatin sai mata dalam ba amene moris. Sesaya na senafatin aihan spiritual ba amene moris lorong malorong. Tamba ame agora nam lai khotona nai. Amen ya isin nama hotona. Mai be amen afatin sa dere baita bo. Kata kita bo maknai baan. Labi ala husik ame la mesa yang munuluan idane. Mai be nama romang na fatin kar amen lima. Akompanya na fatin ame. Hamutuk na fatin ame. To Jesus Kristus fila faling ame. Amen.